أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan haram Islam, alhamdulillah, yari ni sabtitan niyo jaman na to ini, jaman pagpatumtum piatumtumihan tara na to, dahil nakalang sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sunnah si Pamunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu ini naunta programa sin ini Mahad Moro, alhamdulillah, amuin pagtawag long ni ad-da'watus salafiyah, programa sin mudir sin kami, mudir sin Mahad Moro al-Islami. Magawa waktu ini yariin mukuro amuin long ta bumanti kaniya waktu ini sebab karena insya yaitu nakatiba umadto pa ula malayo-layo yaitu Manila bihayaon na manjari yari kita niyo bihayaon jaman na to amuin pagpangadji daisab sin kita niyo iniwayron inibukto insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari hari pa kami makatagna sin programa at tawalong ta amuin tumag na inguro na to di may pangadyan na waktu ini bianakan Sheikh Khabir Abu Bakar amuin fakulty raisab si Mahad Moro al-Islami, insyaallah na itukbal na mo na hinambok murid dahil mga murid matibot maglawag ilmo sa babinsi nilang ta murid si Mahad Moro damikian murid dahil sa sin Mahad ngayon Mahad Al-Quran wa Sunnah wal Hadis, masyaallah, Quran wal Hadis long ta talon-talon amuin piyag na Quran atau sin mudir Sheikh Islam Baginda yari hitukbal na mo kaniyo bihan mo na rin haamuin pag-lecture long ta timil ka to taniyo pagbasa dahil Quran mahamuliya sarta long ta na in pag-uos ito diretso na long ta harap ka kan Sheikh Khabir Abu Bakar long ta uos pagbasa sin Quran walang yan mapasal mo din ako. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض
فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه أمر بالصبر وأثنى على الصابرين ووعدهم أجرا عظيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكفى بالله عليما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga kataymanghuran, mga umat Islam, wasin puji iwan sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala serta iwan pagsyukur kaniya. Alhamdulillah yari na isab kita niyo waktu ini biak nasin pagkabiaksaan kahawak mahapon Jumaat maon na sa dyan pagpangatsi at tungod sin amin sarak manara atau uno-uno na pakarajaan pag-agama. Dahil nga sabab yan mga umat Islam, in manusia di hababaw sin dunya ayaw maghuna-huna but puas sin kapag papanjarikan niya hindi na siya tukasun. Ingkatan manusia aun tutukasan si huda ingkaunan niya manusia amuin kaya paturunan wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala biak nasin makanabihan iwan karasulan demikian sambil mga umat nila aun isab panukas kanila. Dahil hindi mga umat Islam taon 5 tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa buton na to serta isyu in manusia tukasun sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan hauno magtukas iwan biak diin in kapuas sin manusia amin tukasun sin Allah ta'ala dahil ha amin mapanandas. Dahil nga sabab yan mga umat Islam in panukas sin Allah subhanahu wa ta'ala atas dua ayroon na ka marayaw atawa mangi lilayon na tuman pasawahon sumungsong bang unin pagyanon dua ini atungod sinamin manusia insiya tukasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala isu manusia ini
Firman sin Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Aqida sin ahlus sunnah wal jamaah in pagyanun alif lam mim wayruun makaingat. Si maknanya malengkan murain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bimuradihi. Sambil in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya magkaasulo bang unin maksud sin alif lam mim singkatan huruful muqatta' halam sin Quran tabaun mga Yasin, alif lam ra. In jawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bimuradihi. Unulaw niya inuna-una sin manusia, di na sila law niya, tukasun po aslaw niya sin amin. Pagparat saya nila, minamong sila nagparat saya na kami pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Di subay tukasun na sila kabuhit nila di hadun. Subay sila tukasun. Sabab may tayat to. Asupaya kaingatan bang isu inmatan nagsawunan sin pag-iman niya sin pagparat sa niya pa Allah Subhanahu wa ta'ala atawa isu indao nagputing amin bukong bunal law tazahir saja kitaon mo Muslim, kitaon mo nag-iiman pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun in kita ni mga umat Islam in hukumun na to bang uno in zahir sin manusia sa in pangatayan di na to mahukum tupot na in Allah Subhanahu wa ta'ala iwan si amin manusia miniminang kanya. Dahil nga sabab yan lang niya uno lang sin Allah ta'ala in huna-huna sin manusia di na sila tukasun pagpuas sinamin pamong nila aman na nagparat saya na kami di tukasun da sila. Isin mo tukasun amin tao nagparat saya pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan mga umat Islam in bala in musiba bang siya imano siya yan nag-iiman matan pa Allah Subhanahu wa ta'ala ang paon di matong musiba kanya in musiba yung panganan panukas sa sumagawa bang patao kafir in musiba di matungkan niya bukun panukas malaingkan paniksa kanya. So kaingatan mo rin din bang isu in matan bariman abayta in supat sinayat walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Ibang bunal tuod tiukas na mo na amuin mga sila umat na kauna din kanila. At niya ang mga umat na kauna rin katutan niyo umat sin mga kanabihan na kauna tiukas tisab sin Allah ta'ala. Aw na panukas kanila asabab sin pag-iman nila asabab sin pagparat sa nila in kaiwanan manusya hipaglaro alom sin lunga kaya lablawan kayo panukas. Dahil niya tumukon bala kanila sa panukas. Asalbihan mga umat Islam. Dahil nga sa babayan, hauno kita tukasun sin Allah ta'ala, hauno lugal di hadunya. Bukod na adlaw akhirat in pagtutukasan, hindi to pagbista, pagtumbas. Dahil nga sa babayan, in tutukasan sin Allah Subhanahu wa ta'ala katutan niyo 5 parakala ipanukas niya katutan niyo nasabot niya halong sin Quran mahamulya. Afarman sin Allah Subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
Hindi mga umat Islam, biyaitaan kita nyo sintuhan na to Rabbul Alamin, mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto tukasun na mo rakamu o kamu mga manusia, muna ipanukas ka to buka damag. Tukasun kita dahil habuka buka damagun kita. Law hama tafsir al-khawfu min al-a'da. Tabiat itu si manusia, muka siya damagun siya, muka dahil nga mga satru sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga satru niya. Ini mga umat Islam, tukasun kita, muka kita bang kita makatubang na iwan sin satru. Sa inyong panukas ka to sin Allah ta'ala, supaya kaingatan niya unubunal baha in pag-iman, in pangahagad mo kanya, in pagtaat mo kanya, pagkayan na ko iwan sin satru, nag-aalog, panukas. In mga sila nakauna, magbuka desap. Sa iyo kita nyo masusama mga umat Islam. Inyan tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan. Ang kana long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqu sab'al mubiqat. Kabuka kamu. Halik kamu, haamuin pito makawin sana kami. Hambuok dahil hapito, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisnya, at-tawalli yawm az-zahf. Amin manaikod kita, hawak to amin nag-aatuwang kita iwan sin satu. In Muslim, yato panukas sin Allah Ta'ala, muka siya, maawi siya, nawang tayo to wala kita nakapuas dahil hato, wala kita nakapas, natanto na sadya, wala kita nakapas dahil panukas sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikaisa ito. Hikaruan niya, waljur, hapdi. Hapdi unin manusia. Hikarwa, dahil hama panukas, hapdi. Aun waktu, paratungan kita niyo musibah, sin Allah subhanahu wa ta'ala, paratungan amin, waktu gutum. Kulang in pagkaun, kulang in tubig, aun waktu makapanganal na imanusia, makabisara na nabukun marayaw. Asabab sinamin kahalan niya yaw. Gutumun. Hapdi. Hambok pa isab dahil mapanukas dahil mga hapdi. Magpuasa. Labi luwat na bulan Ramadan. Ini tutukasan ini sin Allah Ta'ala. Hata ubat iman. Diaknya kita nyo magpuasa, sabab wajib yun, mga bulan Ramadan, tutukasan ka to. Bang biya din intatas na to. Magtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutukasan ka to tanyo mga umat Islam. Ikatu, wanaksim minal amwal. Tukasun kita nyo tungod pa amin alta na to. Ilangan. Dakalaon mapakusahasin dahil katutan nyo, amin kaiwanan makatay mangurang. Bang in pag-usaha mo yan kimu atawa in alta mo. Kaya hilangan, ayaw kau maghuna-huna, subay di kita maghuna-huna, bat inyaun. Nalawa din kato. Tanto na siya malawa sa mga umat Islam, suway una-una to inyan tutukasan sin Allah Ta'ala. Tuntumon na to mga umat Islam, biya na sin nasabot kain. Ipanukas dua. Khair iman syar. Marayaw iman mangi. Inha khair panukas farman sin Allah Ta'ala.
innama amwalukum wa auladukum fitnah. Mataud manusia bang siya tagapakusaha atau mataud din anak niya makuyak siya. Kakuyakan niya tukan. Sa tumtumon na to mga umat Islam, mataud din alta ta iwan sin tiu atau si iwa atau wayruun. Ini ang panukas kato. Kataan sin Allah Subhanahu wa taala. Bunal tuod in mga pangalta niyo iwan mga kaanakan niyo. Fitnah. Panukas kanyo sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bang di na to ini maparihala maun pakawayaan sin Allah ta'ala, tanto na sadya di kita nyo makapas dengan panukas sin Allah ta'ala. Wa naqsim minal amwal, hilangan in alta na to. Ayron na kamalugi in pag-usaha ataw bang aun mga building ta masunog alta yaun sa sumagawa mga umat Islam inyan tutukasan kato tayo sin Allah ta'ala di adunya asupaya kaingatan fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu asupaya kaingatan sin Allah ta'ala actually kaingatan dan katan sin Allah sa asupaya kaingatan bang isuin matan nag-iiman pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunal in pag-iman niya pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Atawa isyuin tao nagputing. Amin tao in pag-iman niya nifaq. Kaya tampal niya sa ka Islam. Adapon in kakupuran tiya tapok niya. Amin di makasandal. Bang malawa in alta niya o kaiwanan. Bunuon niya yung baran niya. Patayon niya yung baran niya. Biya na sinabi ko, bang in musiba dumatong hamano siya, bang imano siya yan nag-iiman pa Allah Subhanahu wa ta'ala, inya to panukas kanya. Sa sumagawa bang patao kafir, inya to paniksak kanya. Hanggang na suway di kita masusa. Malawa in alta din kato, in uno-uno na. Dumatong in timpugutong hapdiun kita. Apa mga umat Islam hajaman na tuwihaon banghangan pagkaon mayroon susa tuuro na sadya si manusya di lumag makaon niya sa amurakuman bihaon in manusya yahap di bukon hapagkaon sa yahap di in manusya beon hapag iman pa Allah Subhanahu wa ta'ala malamay pag-iman nalawa dahing habitikan sinakama Islam nalawa dahing amin sara sin Allah ta'ala angkan na lima maimpag-iman. Maraya pa siya, atawa, kumahakat pa siya, hapamando, simpag kahinyamano siya, baita simpag kahinyamano siya, dahing hawaita, sin, qala Allah Ta'ala, iwan qala Rasulullah. Suri nga sababayan, imano siya, tiukasin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ang paamo yung tutud. Impanukas ini tuntumun na ito mga umat Islam. Inibtila, panganan, sunnatun ilahiyah. Sunnat na ini asal tabiat na manusia biaway tasin Allah ta'ala wala nabluwannakum kata tukasun tandasung kita yung sintuhan na to Rabbul Alamin tandasung kita sindamag muka kita habdi hikatung wanaksim minal amwal kaiganin alta na to kahilanganin alta hikaupa wal anfus ada kala aun mui parahmat sin Allah ta'ala aun makawa dahil mga kakasihan na to ayron naka anak ta ayron naka dahil mga asawa atawa makatan amin dahil mga kakasihan ta to kasong kita sintuhan na to Rabbul Alamin masusay in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natukasin Allah ta'ala hatungod sinamin pagyanon amin malawa dahin ka na amin kakasihan niya dua anak niya usog wala 5 sagmari pa doon nawapat magtuy bata-bata pa tiukas sin Allah ta'ala in Rasulullah ang kanalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to amin nawapatin anak niya mayroon dapat lang in mata magluha in pangatayan magkasusa
Indihat Tuhan tang mga umat Islam panukas ka to tayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalima niya wasamarat. Ada kalaon mga pangyanong na to aun kabon na to asuman niya un law ta mag-harvest liakawan liatapan sin tuwig naanod way nakapin susah imanus ya tanto na sadya sa sumagawa mga umat Islam inta ubar iman suway di masusah suway siri masusah sa ingkatan sinamin panukas sin Allah Ta'ala katan sin nalawa na kanya katan sinamin jima to rin kanya amin nasabot na to inya to gantian kanya sin Allah Ta'ala pamanayaw gantian kanya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pamarayaw kana supat sinat wabashiris sabirin. So kuno imanus siya makapuas dengan mga panukas ini unini kapuas niya supaya sumanang impangatayan niya supaya siya magsabar raindihan ini mga umat Islam insawar atas tung kabahagi ikaisa niya as-sabru ala ta'atillah sabar magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala way mahinanta bangyaon kita peratungan buka way mahinanta magsabar kita imma nasru wa imma syahada atawa habdi pagsabaran ta biya na sinari ko kain na hambok day nga mapanukas kato day nga mga habdi ang ni puasa. Wayron mahinangta. Sabaran ta tumagtaat kita pa Allah Ta'ala. Sabdiat niya kita. Taubar iman. Bangnya kaya sabaran. Angka na intaw masabar, intaw bar iman. Masabar. Hawak to bulan Ramadan, adlaw sin Ramadan, isa-isa niya halong bilik may ta siya di makaraos kumaon. Para halwang niya turun, manjari siya kumaon. Sa may ta niya di kakausan di siya makakaus kumaon iwan minum. Sabab sino no? Bunalin pag-iman niya. Fala ya'lamanna alladhina sadaqu. Supaya kaingatan isuin bat bunalin pag-iman niya. Naamin tao mahu kain pag-iman niya, aun kanifak niya. Naon mo na in magpakahinan siya. Sulang langgal sa patuan Rabbul Alam. Yato panagnaan. Hambuk day nga mga taat pa Allah Ta'ala amin wa naksim minal amwal. Aung kaiwanan mga kataymang oran na to masusa bang dumatong na inwak tusin amin pagjajakat sin pangalta nila. Inyan mga umat Islam. Suway kita magsabar. Sari na kahilangan matto bang man kau nagsabar hapak taat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkakalagyan, dia akaw sin Allah Ta'ala, amin tao, labi na inalta niya, nakalando na intaw sin alta niya. Suway niya, pawaan na zakat, nabulong niya kakulangan na in alta. Mayroon dapat, asabro ala ta'atina. Suway siya magsabar. At niya, ingkatan sin pananda sin Allah Ta'ala, hambok da, ini ka puas na to rendi, supaya kas, suman ng ipangatay na to, amurain sabar pa Allah Subhanahu. Sabar magtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikalwa niya, wasabru an maksiatillah. Sabar tungod pa amin timinggal. Misal uno imbaya ta magmaksiat patuhan Rabbul Alamin. Masipug kita. Suwi kita masipug. Sabi kita. Al-haya'u min Allah Ta'ala alladhi khalaqahu wa an'ama alayhi wa nahahu an maksiyatihi. In kasipog pa Allah Subhanahu wa Ta'ala inyong piyapan dari simpuhan na to Rabbul Alamin katutan iwan yan anong hara nikmat katutan suway kita ni masipog pa Tuhan Rabbul Alamin wala kita niliw ko sin Allah Ta'ala sa piyapak dulwaya kita
Sa malengkan biyaitaan kita, bang kamu magtaat ka ako, aminin, datungan niyo, bang kamu magmaksiyat ka ako, ini datungan. So, atin subay sabaran na to ingkatan, panukas sin Allah Ta'ala katutan. As-sabru ala maksiyatillah. Misan nun yung bayat tahiminang. Magmaksiyat pa Allah Ta'ala, subay na to yato, sabaran. Sabab may ta, intao, inipon apabila yaon siya nakatinggal siya dahil mapagmaksiyat pa Allah Ta'ala, intumbas kanya sintuhan. Farman sin Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dapun sin Allah Ta'ala, amin manusia miuka siya pa Allah Ta'ala, mabuka siya amin hisabun siya sintuhan Rabbul Alamin, pangasuhan siya adlaw akhirat dito hadarat sin Allah Ta'ala. Wa nahan nafsi 'anil hawa. Dahil nga sabab simbuka niya na pupo niya, ingin hawabaran niya, maun pa amin hawa nafsu bukun marayaw. Pahawa nafsu amuin ikawaak niya dusa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napupo niya yato sabab sino buka niya patuhan Rabbul Alamin, indatungan niya fa innal jannata hiyal ma'wa, na bunnal tud sulga in paghulaan niya. Bang sadya taliun si manusia atau sin ipon sin Allah Ta'ala, in kahalan sin mga tao amoy nagmamaksiyat di hadunya, mga umat Islam di hikawantog gaman hikawawa sabang na to pupunin ginhawabaran na to, ininip ibtila ka to sin Allah Ta'ala, panandas din ka. So bang na to ini napupo, bang na to napupo, kaya sabaran na to, yalian na to, tinggalan na to, in pagmaksiyat pa Allah Ta'ala, alhamdulillah, fa innal jannata hiyal ma'wa, na bunal to sulga, ipaghulaan si manusia amin nagsabar siya, dahil ha amin pagmaksiyat, dahil ha amin himinang siya, si namin pagmaksiyat pa Allah Ta'ala. Misan nung imbaya niya, wala siya nakahinang. Biyan mga umat Islam, ikatunya as-sabru, sabal kita maun pa amin musiba iparatong kato sin Allah Ta'ala, biya na sinari kaina aw manusia paratungan siya sin Allah Ta'ala musiba buka damahon siya abdi kasawaran niya to musiba ito bang hatauwa iman. Ikatunya wa naqsin minal amwal, biya na sinasabot takaina ada kala nalugi in pag-usaha, suway musawaran, suway sawaran si manusia sa meta hambo kaya tuloy na masyara as-sabru alal musibah. Tiyandas ko sin Allah Ta'ala ang kanalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, banglaw niya, inna Allah idha ahabba al-abdu ibtalahu, bunalto din Allah Subhanahu wa Ta'ala bang niya kialasahan na inipon niya tukaso niya na yan. Nabima na bang kita tiukas sin Allah Ta'ala ay doon nakabuka ahabdi aapangalta ta day nga amin kakasita day nga amin makabunta pangyanong ta bang kita tianda sin Allah Ta'ala, alhamdulillah paksukulan ta inyat to kialasahan kita sin Allah Ta'ala, kialasahan kita sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Ang kana insupat sinaya wa basyiris sabirin, may ta papagkugkuyagon intao nagsaba day nga mga musiba piaratong kanya sin Allah Ta'ala. Kan hipamong si manusia bang kaya datungan musiba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hipamong niya lang sin Allah Ta'ala, alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Isuin tao mga tao masawar, amuin mga sila manusia bangkog danan musiba ini pamong nila. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buko ni pamong tayo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang sadya, aun mawapa. Bang aun malawa rin ka to, bang aun kasusahan na to. Subay kita mamong, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Magsabar kita. Damay ta. Sulka, indatungan sintaw magsasabar. Paratungan siya musiba. Dengan mga pangyanom niya, malawa. Inya to, panandas ka to, sintuhan na to, Rabbul Alamin. Subay na to, sabaran, ingkatan yan, mga umat Islam. Sabay ta. Tumbasan sila sin Allah Ta'ala. Sin tumbas aming wayroon di mawista. Di siya mawista. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Naltuod. Tumbasan in mga tao masabar. Sinamin tumbas nila bighairi hisab hawayroon di mawista. Alladhina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. May tayat to kita papagkukuyahon, may ta kita papagsabaron. May ta imanusya papagkukuyahon amin manusya nagsabar dahil nga amin musiba panukas. Piaratong kanya sin Allah Ta'ala. May ta siya ini papagkukuyahon sa mayta laong sin Allah Ta'ala farman niya ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sabi mga manusia ini afarman sin Allah Ta'ala sila nato in mga manusia amuin manusia masabar unitong maskina lahum sanaun wa tamjid sana pupudjihan dengan Allah Ta'ala katinggihan subhanallah wa rahmah iwan ulung sin Allah Ta'ala makna sin salawat pupudjihan bantugon sin Allah Ta'ala isu ko di mawat bantugon Tuhan in mamantukato ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun iwan sila nato in mga manusia alam hidayat alam hadan amuin kakuyakan haran amuin nagparuntungan hadis kubsi isu-isu niya in tiukas ko siya sinamin kalasahan niya pagkubos ampa siya lang niya nagsabar na intungbas niya surga sin Allah subhanahu wa ta'ala in tumbas sin tao amuin nagsabar dahil ha ibtila atau dahil ha panukas sin Allah Ta'ala. So dahil nga sabab yan tumtumun na to mga umat Islam imanus siya ayaw maguna-una hindi na siya tukason siya sin Tuhan na to Rabbul Alamin may ta ito ha supaya kaingatan sin Allah Ta'ala isuin matan bunal in pag-iman niya iwan isuin bukun bunal in pag-iman niya dahil nga sabab yan mga umat Islam murah-murahan kakak kita yung pangadjian iwan mainang na to ini pamintangan na kabuhi sing kita niyo mainang na to ini padduman palita sing kita niyo iwan luto na to dahil dihadun niya labi luwa padlaw akhirat amuna ina tungod papagsabar at ingkatan iparatong katutan yung sintuhan na to Rabbul Alamin panukas subay na to sabaran siwok da ingkaunan niya masakit atau hikakuyag katutan nyo bukun in pagyanon panukas katutan sintuhan Rabbul Alamin kasusahan na sadya musibah adapun bangaon kakuyagan na to inyan panukas desat sin Allah Ta'ala subay na to ipagsyukur bangaon kakuyagan subay na to ipagsyukur sa bangaw ni paratong katutan nyo sin Allah Ta'ala musiba amuin kasusahan subay na to ipagsabar sa intaon magsabar na ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah
kawantukan hadarat sin Allah Ta'ala iwan ulung sin Allah Ta'ala in madawat sin manusia nagsabar dengan amingkatan panukas sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mahuli murah-murahan bangman ini papabarakatun sin Allah Ta'ala in pag nasihat nato ini pagpatumtum sarta bangman tumbasan ni kita ni pamarayaw insyaallah Subhanahu wa Ta'ala wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh doaan nato amin ya rabbal alamin wa qala rabbukum udina astajib lakum alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma tsabbit qulubana 'ala al-imani wat taqwa ya rabbal alamin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati rabbil alamin اللهم اهدنا وقومنا هذا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا وقومنا هذا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا وقومنا هذا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين